Tonakgolo ya Gauteng David Makhura e tlongelwa sebaka ke letona la thuto la profensi Panyaza Lesufi maemong a Botonakgolo ba profensi ka morao fana ka lengolo la yona la ho itokolla mosebetsing. It is a smooth transition. The Premier had gone public himself and said that he would be leaving. So there's no drama. It has all been well executed, and we wish the new Premier well. And we wish Makhura well too as he goes forward. Bokamoso ba dipolotiki ba Makhura bo le rotho ka ha ona le menyenyetsi ya hore tlilo ba setho sa parlamente mo a ka nnang a tlatsa maemo a letona le hlokang lefapha a ileng a siuwa ke Ayanda Tlotlo. Mathata dipolotiki a Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa ke a malebana le pharela ya phalaphala. Mopresidente o bile le kopano le komiti ya mokga ya boitshwaro bekeng e fetileng.